Hvala predlogu Saviću, a sada kritičar bez predrasuda i ustručavanja, uvek spreman za verbalni okršaj, štićenik interesa stranke, potpredsednik Aleksandar Sokolović. Braćo Srbi i sestri Srpkinje, srpski radikali, srpski nacionalisti, srpski četnici, pomaže Bog. Bog ti pomože. Braćo i sestre, od 2000. godine sve do danas, svi smo svedoci koji smo ovde prisutni i ostali građani Lebana, propadanja naše opštine iz dana u dan, iz godine u godinu. Za 15 godina Lebane je propalo ekonomski, moralno i u svakom drugom pogledu. Braćo i sestre, mi srpski radikali iz opštinskog odbora Lebane smo oktobra meseca 2015. odlučili da više ne trpimo takvo stanje u našoj opštini. Da organizujemo naš opštinski odbor i da se na narednim izborima pojavimo na listiću i da ponudimo opštini Lebane i građanima opštine Lebane nešto novo na našoj političkoj sceni. Nažalost, na našoj političkoj sceni od 15 godina su na vlasti jedan te isti grup ljudi. Na vlasti su ljudi koji su upropastili fabrike, koji su 5000 ljudi ostavili bez radnog mesta. Za 4 meseca, dame i gospodo, mi smo učlanili preko 250 novočlanjenih ljudi, građana Lebana. Za 4 meseca, bez, tako reći, jednog dinara, bez potplaćivanja, bez ucenjivanja, mi smo uspeli da formiramo našu listu za lokalne izbore, uspeli smo da izađemo na naredne izbore pod rednim brojem 4, kao na Republici Srbiji, i nadamo se, iskreno se nadamo da ćemo da ostvarimo veoma dobar rezultat u Lebanu, jer smo prepoznatljivi po svom poštenju, po svojoj doslednosti i po svojoj iskrenosti. Mi smo kao neke stranke koji su u svojim redovima dovele najveće kriminalce, najveće prevatače, koji nemaju ni svoju ideju, ideologiju, koji svoju ideologiju zasnivaju na samo pljačkanju opštine i ličnom bogaćenju. Mi takve ljude u našem opštinskom odboru niti smo hteli, pokušali su mnogi da dođu, mi nismo prihvatili, ostali smo dosledni principu da izađemo na predstojeće izbore kao nova snaga, nešto novo za Lebane, da se razlikujemo po tome u odnosu na konkurente i na ostale stranke po svojom doslednošću, svoje poštenju i svojom upornošću. Obišli smo u kampanji sva sela, podelili nekoliko hiljada materijala različitih, sve iz naših finansiranja, bez pomoća tajkuna, lokalnih i republičkih. To je za jednu pohvalu celom opštinskom odboru. Hvala puno, živela velika Srbija.